بەڵێ بۆ قسەکردنی زیاتر لەبارەی جێبەجێکردنی پرۆژەکان لە دهۆک و دەوروبەری بەتایبەت لە کابینی نوێمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەو چەند ساڵە چی کراوە بۆ دۆک پلان چیە بۆ داهاتوو لە ستۆدیۆ میوانداری بەڕێز دکتۆر عەلی تەتەر پارێزگاری دۆکمان کردووە. دکتۆر بەخێر بن. زۆر سپاس. دکتور گەلێک بخێراتی سەرچاوە ماندی نابن ئەڤریکە سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانی سەردانا دهۆکێکی من حەز کردوێ پرسیارەی دەست پێ بکەم. یعنی جارێ دیتنە سەرۆک وەزیران لە گەڕەکێن هەری هەژارێت دهۆکێ و سەردانا ماڵا کرد گوهداریاوا کرد تێتە چوا تەیە خەڵکی دهۆکێ چاوە بەحەز کرد چاوە دیت ئەف پێنگاوە شۆک نەبوون؟ ئێکەم مۆڵام گەهشتینێ گەڕەکە بەڕۆژکیان بێژنێ گەژەبەرەوە دهوتیانی ئەم وەت بێژینێ خێزانەوەی ماڵێ وە گوت گوتێ بوومە بە مفاجەیەکە مەزم بوو وەکی ڕۆژێکە تاریخیە گوتێوە نسبەتمە وەکو ڕۆژێکە تاریخی دهێتە تومارکردن بوو ما وەکو عایلە و وەکو گەڕەکژی جنابێ سەرۆک وەزیرانژی ئاماژە پندێدا گوتێوە دائیم ڕاستپاردێت جنابێ سەرۆک بارزانینەکو ئەم خۆل گەڕەکێت هەژار نشین و ئەو گەڕەکێت و پێویستی بخەدەماتێت پتر هەیە خولێ بکەینە خوددان البته ئەف بەرنامە پێشتر یعنی ئەف بەرنامە ڕێکی خستە بوو ڕەنگێکی وەسەک و ئەم سەردانە هەندێک گەڕەکە بکەن ئەو گەڕەکێت و فعلا مەغدورن و هەر ئەگەرێکی بیتن خەدەمات نەگەهشتینەوە گەڕەکە هەندێک گەڕێک ئەو بوون ئەو گەڕەکێت و تەجاوز هاتبوونەوە بۆکردن و ئەوژێت نەحەقنین خەلکی وە گوندانەیەت ئەنجامی سیاسەتە پێکەکێ و ئەفشەڕ و مەشاکلێت وێدیمایە هەی و خەلکی وە گوندێت سنووری و دوورە دەستنەوێت و سەردەمی خوددا حکوومەتە عێراقی سەردەمی سەدام حوسێنی ڕۆخاندی بەبەر سەبەبێت ئەمنیە و نەشیان بزەڕنەوە گوندای تاتیش ڕوویە نەچاری هەندێک جهێت ئاسی خانیت چێکری بەس ژمارەوە هەندێک زۆربووی وەکی گەڕەکێت مەزنێت لێ هاتیە بۆ گەڕەکە پێویستیە پندەیەک و خەدەماتە بگەینێ لێ مخابنی و حکومەندێک و هەمی عشوائیە تاتیە چێکردن گەهاندنە خەدەماتە پیچەکە بزەحمەتە بەرهەندێژی مە الآمارات وصي جركت كم سردانا وكريمة أبو جناب سروك حكومة هرم كردستان من نشادن كاني كشت مل وده وراشنه خوشبختانه پتر یاوال دیف اف برنامه نیو کابینا نهیک و هاتیه دانان پتر یاوا خانیای هاتیه تاپو کرن جماره که مامای اوجی تاپود بن لی جماره که هی نه نه تاپو کرن اول کهنه چه کهنه ناف جاده ناف کولانا ناف مدرسه و جدیت که هاتیه دست نشان کردن دیف ماستر پلان بو پروژه خدمت گذاری اوی خلکی دا خاص کرد که جناب سروک حکومت هاری کاری وا بکد اوجی فرمان دا جناب سروک حکومت کو او خانیت کود کفنه برجاد دا یعنی جد ناف پروژه گشتی دا ناف جهت خدمی دا غدر واجی نهیت کرن و بهنا تعویض کردن رنگه که واساک و هم ببنا یعنی کشت واجی چهار سر ببن و کشاوی خلکی دیجی آن بهت چهار سر کردن بهنده ام بشه فعلا خدمت گذاری اب گهینی نوا گرکا کشا دوی و گرکت کو مسئله دان کری اون کو هندک پروژه ته بری 10-12 ساله یعنی پشتی یه سال 2012 نه 2013 نه هندک پروژه هات بونه احاله کردن پشتی راگرتن و بودجه هرم کردستانی و برینوش لای حکومت فدرال و 10-12 سال کولانه تو ادمای نواسا دوی سردانه دا ما او جهجی دست نشان کردن جناب سروک حکومت فرمان دا و او پروژه جی بهنه تمام کردن به هنده خلکی و گرکاجی او خدمات پیویست بگهنوا هدف ما یا سرکیل سردانه واجه او بو من ویا بچینه و گرک اوید ما خدمت گذاری بو پیشکش کردیم بله چون که گرکت هی ما تمامی یعنی بو نمونه گرک ها بو بری 2 ساله یک بهستاوی و غیر نبود اولو یک بهستاوی نمایه یا نقیر کری امشیان چه باید نواگرکا بس هدف جناب سروک حکومتی او نبود ویدویا بچیت واده ور اوید گلو گازنده هی اوید کو کشه هی جناب ویدویا گوی راستا و خوب گوی خوب دتا کشه و گلو گازنده تو برهم دیجی از بیجم سردانه که زور سرکفتی بود و راستا و خوب جناب سروک حکومتی گوی خدا شیم بیجین هجارترین گرکت ناف باجره دهوک. بله. دکتر سرک وزیران لسردانکی بود دوگ باسی لوا کرد نامانش چه که بید بناوی گرکی جانشین و دولمان نشین. یعنی فرق و جوازیه بین خدمت گذاری کان با آوان. ایو پلانتان چیه کل دهاتو ممکن گرکی جانشین هاوشوی گرکی دولمان نشین
کێشەی کەمی کارەبا و کەمی ئاوی نەبێ لە هیچ خزمەت گوزاریە کەمی نەبێ. البته با گەڕێکێت کو ئەم بێژینێ هەژار نشین ئاو و کەهرەب وەکو هەمی گەڕێکێت دیتێتە دابەشکردن یان هیچ جیاوازیەک نینە نەل کەهرەبێ نەل ئاوێ تنێل خزمەت گوزاریە دیەتەی خزمەت گوزاریە دی چنە یعنیش ڕوویە جاددا گەڕێکێت نی حتا گەڕێکت زەنگیناژی یعنی ماف کێشاهەی بۆ نمونە دەمێک و مرۆڤ داخلی باژێرە دهوکێت بیت دەستێ مرۆڤی ڕاستی گەڕێکە کۆنیە هەمیژی خانیت زۆر باش و سەردەمیانە و زەنگینۆیت هاتیە چێکردن بەس هۆژی کوولانێت وات ئاخن بوو چونکی ئەvە پشتی بڕینۆ میزانیا مەجلای حکوومەتە فدرال و شەڕێ داعش و سەرمەدا سەپاندی تەبێ ئەم خەریکی بەرگریە بووینە لە هەرێما کوردستانê پاشی کۆرۆناژی بسەردەهات لێ بۆ سێ ساڵە کومەکە پرۆژە جارێکا دی دەست پێ کرد جەنابی سەرۆکی حکوومەتێ فەرماندا و پرۆژێت خزمەتگوزاری دەست پێ بکەنەوە و سیاسەتا کابینە vê کابینێژی ئەvە بوو سەر ڕاستپاردا جەنابی سەرۆک بارزانیژی و ئەم خزمەتێ بێی فەرق و جیاوازی و تایبەت vê carê بوو گوندا دەڤەرێ دوورە دەست کومەڵگەها و گەڕەکێت هەژارنشین ببین بەرهەندێژی یعنی ئەگەر خەلکێ دهوکێ ئەس باردکەم یعنی پارێزگا دهوکێ و خۆ شاهدن کو بۆ سێ ساڵادا مە گەلک خزمەتا گوندا کرد ئاو جادە کەهرەب مەبوو خەلکێ گوندا قەزا ناحیا پتر مە خزمەتەوە کردی حتا باژێرێت مەزن قەزدا جەنابی سەرۆکی حکوومەتێ ئەvە بوو و نابیتن جیاوازی نامە بەینا گەڕەکێت هەژارنشین و یا گەڕەکێت زەنگینە هەبیتن بحقیقت گەڕەکێت زەنگینە پتر گەڕەکێت کەڤنن پێشتر خانیەت هاتی ئاواکردن و مەشاکلێت وایەت حەل بووی ئەف گەڕەکێت و مەبەست پێی هەژارنشین ئەو گەڕەک بووینە مەگوت شوێ ناچاریت کەڤن دایت هاتیە چێکردن وەت ئاسێ بووینە بەرهەندێ وەکو پێویست خزمەت نەگەهشتیە ئەول پێنگاف ئەvە بوو و کابینۆ نەهەیە بڕیار سەردای ئەف خانیە بهێنە تاپوکردن ناحیە قانونی کێشێتەوە چارەسەر ببن و ناحیە پلان سازی یانجی پلانا نقشه ئەوێ بنەرەتیە باژێریژی دیف ماستەر پلانێ ما محاولە کرد کەمترین زەرەر وان کەساب کردی لێ ئۆتۆماتیکی هەندێک کێشە هەبوون و بۆ هەندێک بوو چارەسەر ببن والحال ئەوە ئەتزانم دیف ڕاستپاردێت بەردەوامێت جەنابی سەرۆک بارزانانی جەنابی سەرۆکی حکوومەت هەرێما کوردستانی بەردەوام کو گوتی ئەمە ئەvەیە بێ فەرق و جیاوازی زەنگینێکژی محتاجی جادا قێڕیە فەقیرژی محتاجی جادا قێڕیە بەس نابیتن تو وێ گاوێت جیاوازیە بکەی بژی ئەس دێ بەرێ بوو زەنگینی بم پاشان بۆ فەقیری بە آن کهربی بری دم زنگینی پاش دم فقیری بس تو نه بنا کهربی دم فقیری بس نه دم زنگینی همی حوالاتی ند وید ام جاوه یکسان برای خود دینه همی حوالاتیت ما و پروژه خدمت گذاری بو هم یاب بیم بس اتشم بیم یعنی زور راش کوانه و قاطع جب بیجم واسه سالادا اگر ام ارقام بینین ارقام ما واسه سالادا پتر خدمتا جهت هجار نشین گند و کومالگه و ناحیه آکری حتی باجرد ماست دکتور او پلانا حکومت هرما کردستان کابینیان هم دانای بو جبه ذکرنا گلک پروژیان لسنور پارزگاه دهوکه جوان آکره بردارش باورم شیخان نافدایا سیمله حتی آمیدیه و حتی رویشین او چه پروژه نه تدزانی گلک گنجین سنور پارزگاه دهوکه هی زانینگهت خلاص کری پیمانگهت خلاص کری بیکارن آیا اف پروژین هنه ده ببنه درگهک و بیت سروان گنجا کو در فتت کاری بدز بخند دمکی دا لگوری دا تاین وزارت پلاندانان عراق دهوک جه پارزگین هرما کردستان هجارترین پارزگاه یان جی زیدترین رجه هجاران تدایه زانی بس از اویجی راز بکم ویدیا که زور سر دهوکی هاته کرن اندکا مبالغه کرن گوتن هجارترین پارزگاه عراق نه سر اصل پارزگاه هرما کردستانی بس جیاوازی نام بین پارزگاه دهوکی و پارزگاه هولیر چنده یک سادجینی نه کوماسه یعنی اگر حکم هنده هولیر پایتخته سلیمانی جینزان بردا اگر او دو ادارهیه جمارا او کسیت هاتی دامزراندن حکم وزارت و حکم روبرد گشتی جمارا دامزراندا یعنی او کسیت خودان موچه یعنی نه بکارن اوه یا بوی اگر که
نك كنترش یک صد یعنی از بیم کوما سه نام بینامه و هولیر جوازی ها یعنی اگر اموار بگیرین چند هزار کسا کن یک دو وزارت اگر هم تعدیل بخینه دهوک وکو هولیر دیله یعنی از حست کم از به زور قاطع جد بیجم ارقامن واضحن دهوک پی رنگینی نکو تیتا بحث کرن کو هزار ترین اویدیا من قلت يعني چنكي نوما بينما وهولير كو پایتخت هرم كردستانية 6.7 او حفته يعني ام حفتين او 6.7 وتا كومو سي جوازي هاي نوما بينما دا بس بيت ام بحسابيجي ايمان خان بس بيت ام حسابيجي بك بله البارزگاه دهوكي پترش 330 گندت پارزگاه دهوكي تو ایرانش انجام سیاست PKK بله اگر هر گندکه 20 مال جیته دا بجین او جوازی ها کود بجنه اف فقره نامینیتن خلق وقت بیت صاحب شول نا که بیت کمالگه ها دا به شول بید دو آیا هندزانن 25 یعنی چاره که رونشتوان دهو که پنابرو آوارنه اوش راسته افجی تأثیرات خویت هی یعنی وقت هندک عامله تیل دهو که بوین سبب اویدی بس نحیا پروژه اگر هم بحث کنیم جوازی نبوده نام بین منطقه پروژه باشه تاتیه کرن حساب تایبت ما بو قضای دورو برید کری بدایت ملزا خود دست بکر وقتی از بویم پارزگار ما یک وجبه با 1 میلیارد دینار ما پروژه بو نافزا خدا انجام داد باشه هم چونه آمدیه آمدیه ما با 4 میلیارد دینار پروژه انجام داد و پتریا داخوازه توی خلکی جیمت جبجه کردن که داخوازه سرکی که شما مثلا دانانه او نخوشخانه نکنم بینا دیره لوکی و شلات زیده هی چنگی دی خلاص بی تویش بیدنکش برف تمام بونه برف تمام بونه کاری به بردوام اتداته تکرن چونکه ما خوی ما نخوشخانه بخوی 3 سال 3 سال این زان یعنی کار دیده دا بیته کردن پاشی اماتین مناطق دی آکر بردرش باور بکه هندی خلکی گازندت کردن و دامو دزگه توی منطقه جی بحث هندک پروژه داخوازت هندک خدمت گزاریات کردن مجبر کردن همی مید جبجه کردن بس یک پروژه مای پروژه آوا آکری اما اعترافت کن پروژه آوا آکری مای پروژه آوا آکری جی میجای هاتی احاله کردن یعنی کابینت بله بس حکم هنده کمپانیت ایرانی جبجه کردن کمپانیت ایرانی جین زانن افرو صبح هر جا همچین ده بجنه 6 ایودی 7 ایودی و بردوام و کابینه ما پارج یدایه ما پارج یدایه بونده همی حجتت وا ببری ناتوان لیان ورگرنو دکتور بله ناتوان پروژه کان لی ورگرنو آخر لی ورگرتن هندک مسئله قانونیت هی پروژه ده تأخیر بید حتی تو لی ورگری و او دیت کشتویت قانونی خراج چاره سرد کن بس اگر مجبور بین بله دیجه ورگرین بس هیوی دارین و او کشت کو واگوتی تاتی چاره سر کردن ایرانی و جاره جدی بهن و پروژه آوا آکریجی چاره سر کردن بردارش پمان ترتیب گلک خدمات ماید بکنیم داخوازه که واسره دکتور شکره ما خب بورش بر کرتی آدمی کرتی بیجی پلانا دهاتی سر صدا دهو که چیه البردارش آکره حتی چد بینه سر رویشین بگشتی دور آمیدیه بكرتيش كرامة. ثاني ما بروجيت ما او دافرت كنت بيجني محرومين بروجي يدبو هاي مثلا بونمونا بردراش نوكا بروجي دو سايد بردراش بو كلاك بردراش بو روفيا سايد دوي قنديل آكري جادا ما اودي مانگشت بو زاويتاي او هم يدورو جادا قضا سيميل گلك بروجي ما يدبو هاي اتشين بيجن ماكو قضا سيميلي مثلا قال جاده بيجن محروم ترين قضايا بس زنگين ترين قضايا سر اصل هرما كردستاني چونكي بو همي پروژه مازنت پاريزگاه دو كي يت هرما كردستان ده جارا ماسترين پروژه عراق جيت كفتت قضا سيميلي دا وكي ماسترين ترمينال يا تويره دا ماسترين صناعه يا تويره دا ماسترين جهه خدان كرنا چيلا سر اصل شرق الاوسط يا سي يا تويره دا ماسترین پروژه خودان کردن ماسیا یا تویره دا جامعه امریکی الویره پروژه پیش سازی خوراکی الویره اول چیه یعنی در فتت کاری بو خلکی ده پیدا کن هر دو پروژه ماید مازنت سایلوه و یت آری یت هرانا آری هر دو کت سمیله دا یعنی یت تاتی کردن یادی ما هندک پروژه تای که مشغول سرد کنه و چند پروژه سری که مشغول سرد کن و جناب سروک حکومت جی زور مهتمه به پارک آمازونا دهوکه ام بجنی آلوکا نو کامل پیدا شد کن
سد دهو که ماستر پلانه که زور متکامله هی منیشا جناب سروک حکومت جیدا پروژه که متکامله کورنیش که زور رکوپی و هر بو معلومات آوه بونده ام کش آوه جد سد ده حل کهیم پروژه آوه ما هی ما خلاص کری ما تست جی کری و انشالله ما که نزدیک ده کویت کاری آوه دل دجله و گهزینه 902 که و تست جی ما کری یا درسته پاش دبیت مشروعی که سیاحی زور گرنگ و رکوپیک بیره المنطقة آمدی منطقه که سیاحیه ام زور گرنگی پید دین و جاری انشالله امشول سرهندید که این روی شین روی بار شین گلی بالنده نام بینا پراکه و حتی دوکره خلزانیتن جه که خل گله که قصد کرده انشالله الویره تشتکی باش دهیتا کرد یادی مجال تنیوانینه یعنی کار حکومتی ناخیا روشنبیری هنر ورزش و گله که و بابت دیجی کو بداخل و حتی نو کم اهمال کنید گرینگی پیداینو ان شاء الله یا پیوست بود دکتر بوبرات سناکاران الان کات نما والله ما لسر پروژه ام روی زاخو کم روح متشاوکان لسر زاخو بون پروژه کورنیشی دلال پروژه هیچگار جوان زاخوی بردا خوناخی چیتر زاخوی کرده شونه کیتر ببیت سنتری که گرینجی گشتیاران ام پروژه چون جبهه کرا و چیتری بو اکرت خوی اف پروژه پشتی اداره سر بخوا زاخوات یا دوم از راندن اف پروژه آتیه کرن زاخو حکومنده ریبار خابیر ناو را در باز بی جهه که زور گنجای بو چه کرنا کورنیشه که وسا و حتی باجر تمام جد بیتن مجال هی و تایبت ناو زاخو دا جال کادی خابیر بیت دقت دوتا پیشتر هندک کار سرهات بو کرن یعنی بلدیا که ون هندک کار سر کری و کی کورنیشه که چه کر بو بس نشیابون صدا چیکم بونده کو آف بهتا پنگاندن والحال پروژه دواسا کو حتی ریبار تمام بیت ناو باجه رضا خدا همین وکو کورنیشه که مرتب طبعا تأکید ان شاء الله چه ببیت سر و سیما که دیده تا باجه رضا خو بس اوه جزء که بچیکل او خدمات کوواس سالا دال زاخوات یا پیشکش کرد پروژه باشتر ماستر نکتنه بو زاخو بو همین قضایت پارزگاه دو که یل پیش و ان شاء الله موقع که نزدیک خلق شیخانجی پشت راست که و خلق وجار دهوک و سیمل چونکی ما بو زاخو بو آمدیه بو آکری بو بردرش گلک پروژه کری وجاری گرا واسه قضای ان شاء الله گرا دهوک سیمل و شیخانه وجاری گلک سپاس دکتر علی سر پارزگار دهوک تو گلک خیراتی سر چاوا سپاس دکتر سپاس با امان دینه سپاس